Ako afatukwa ko tumhi. Do ways of now eva agben kafe avalaji. Agben nu imadibe mi akpo nyebe aleke na wo a edit wo video. Alego mesinamle. Me enhiabe na edit video hadebe no kata. Hadebe do mahi tefe inelela. Area me ko jebe na kodade YouTube geo. Alego mesinamle. Aha. Ta ejebe na dinade na kono wo video edit. Aha. App dole gbogbo re ni ide Play Store la. Na nya type video editing apps wo ko wado gbogbo re. Aha. Vo yi amele zaza yi me pobele very simple. Nyemele fehedeta even though te fedole maton hefedeta. Anye Ken Master. Aha, Ken Master. Versions wole na vovovo. Echo wo phone pe capacity won. Elego mesina me echo wo phone pe capacity won. Ta fifila maide tonyeme eyimele zaza. Maide mebe abe makọ edit video dewe. Je wa pale yo no yi. Plus sube mafia indirectly ale na ko editing chest deka. Aha. Ta no moji amega nwobo jagbane na subscribe. Aha, ta ni medibe ma gbogba nyebe. Mi yona na debe green effect. Onyebe angbamumu pavo. Elego mesenam de angbamumu pavo. Ne ete nkpo gafle de la adejiwe. Aha. Ya kokple Ken Master kala vovovo cho ozoya. Vo green effect ala ya nyu. Aha. Mi yona na debe chroma key. Mava ide me fete ma de gomen hawe. Aha. Ta mia yi me fufula. Mia ide Ken Master. Nye. Kala vovovo le si de ole. Mango didi. Fe kala. De ole chela. Ela be inele popo le fi Ken Master. Aha. Ta ma vui. Ne me vui la. Atro. Moreover magbo nare. Ne dibe ya o editing la. Ma de kuku na we jo eko yune de wo data da alo chi wo wifi batne chi Ken Master la ne internet le do alo data le do la edf ne aha ta mi ide no me ta no gbanto wa wo nyebe wa va ide o project me ta fifila mazi project fifila ta meziji ma ide empty project if you be azo apan ma je gwa mema rego mesinamle ta ewu empty project now ta empty project fifila tepe ma yenyebe ma ide media browser kama mezi media browser kama media browser de ma va di photo ijojina mle podo me mako ya mako togo for flag. Aha. Nezi la jebe na pogbo be ne jo ne wa va ida pa ya. Abe ale mezi o va fi la. Mezi me trozier ya be etrova fi. Ele go msinambe. Aha. Eke ma wazi okay le jere. Eke ma fi la wa ga tasiji. Abale me tasiji. Wa te wa he. Ano he din. La free one yeta yi. 30 minutes wa te wa he akoyi. 30 minutes watu wa hia koi. Nemi jole fumala ma vazi ok. Nemi ok voilà. Eje ma vazi dans le fi. Kama mezi dans le fi. Kama etrova. Ele gome senamde. Ta fifi la che ojebe ma o. Ne onyebe intro de ope video la siwela. Wa yi wa va chue ta wa ide layer. Layer anyehe. Ne va léa media lesi et puis abe wo photo pe video effect overlay ple text enu ngongo anye text la handwriting che watu wa change ta fifi la ma ide media eke ma me va media la enye ma globe agbenke pe avala epe video do la sinye ta ma ide me ma va di Madi Makweda, okay, convert.
ekpere ta convert ema ta convert jeme chonyo agbenke never vola ke ma wonto wa he if you want to he video ever what one here because editing here ta me he wa chonu oji nyin to editor ma ya che ma va fie megbe e ke ma ezi okay ne ta fifila na me ma try la wa si megbo fo gbe fifila ele fofo vo ne dibe atora wa tole fi ele fofo vo volume ayen me ne volume modidio e fi abe ma tore fi e po ere ya nyenu gbanto me no ta fifi ama le yake e ke mama ga ide media me ide media la nyo green effect ehe ta ma va chwe ko va fison ele go me sinamle aha neme Georgina wola de ko wa ide delete je etutui ele go me sinamle ne video ye chome Georgina we wa ide delete je tutui aha ekema ga bavo any magbanye be practice make man perfect na no practice na no wo je kema amawe e ya nyin de ka magbo ta mi atwecho fuma ta ma ide layer ide media ekema me chonyo video meziji kema mezi okay ne ekpere ta he mezi okay la medibe ma chote pede fugbe ta ma heva fi vola bene wa sode no ji ale tututu medi Jemezi eyaji vinyo video ji ekema mezi chocho ekema mecho mia pakpaji fugbe kema mezi okay vola maga tova fi ekema video nyehe maga twa troale ke Georgina eyachi watu wa he wa lolo rego misine watu wa he wa lolo ekpede watu wa he nyo video ehe ta ya mehem kaka ololo video ko enyo jeme va gome imate wa stream green effect dede ale gome sinamle kama mezifi ekema oyo na be cropping wa croppy ekpo de cropping kema zi je jodeji vola kema wonto ezi okay ne ekpo a echum dare ale gome sinamle echum dare ta nu ma gbanye be avo green ehia elevevede avo green ehia elevevede ne kpoela anabe wudo fu tukarama nomu elego mesinama ta me trevo nyento ema me trevo ta nu mi awenye be mi ava idina do yo na be chroma key na me zi chroma key ya ehe nyonu dele ko asiko dada atachi defma kama na me zi chroma key la ejebe ma si ta mavzi enable ekama mezi enable ekwa hemenya ziko green effect ejo ta le fila matin adjust 50 play 50 ya play 28 il est jamais 50 play 28% la matin adjust ekpo de me adjust ko green egava me ga ko ide megbe ko green egale jojo sigbe kenye ntochi matin ajo kra mabu aha green effect ema tado mai ele afede me kpo be fe me wele o hodo me light ko na di ko pa e kida mato adjust e pere ponye ntoche mere bubuta ma adjust vile ma ga gbogbo do va vile e ke ma ele adjust e pere aha ta enohe nya no vi ele go mesinamde fifi awona ma be no me ko vile aho e do ema ekpode ta fifia mazi okele jeme chroma key fe okay te pe uma ki abe good eke ma mezi okay ne ta fifila la ni ma wenye be ne mefuela anofofo ego mesinamde anofofo ni matibe na wo enye ne mpo anofofo video for la jabane na me na ho wede face afi ele koji benyebe baba no na ofia especially me wonyo edit bo me wonyo edit bo na le to me galo na dibe aga ona de la kema wazi posi ekema wa ide
wazi asi de video ji elego mi se nam de ekema wa va fi wa va tro asi le kala ekpere kema kala ehe wazi asi ji kala ehe ekpere maga biare ji ekpere maga nyode ji ta e depend eyim tututu medibe maza nyento elego mi se nam de ta medibe ma bia vide because ama ba bia ma nyeta maga dacha vide pa academy ta ochene nyoy black is beauty, black is the nature of Africa. Jersey adjusti esego menamde ta yenya kpama azi oke ko echi nwema evelia volume chelesi volume enyehe ekpede wata wana more volume alo watidi volume wana more volume alo watidi ekema ya maziji ko 200 ema meko iji maziji ekpede edit ema na me jolef ma vola ma va text pakpaji nyebe ma va nyo latest wema efegbe ya mele hazale fi le nyo funji pepepe pleto wema pepepe v gaga de wa wema odi oya ekpede na me judge na ola kema wa cancel ye trova megbe na mi jole fmara nu maga fia kokpede wonye be ale na rende ma wa save gba ekpede ta me save new video ema new video ya nyehe ta me be ma fola de ko ma fo ya try po ana popo na mpo ekpede tanyo freestyle ya taneme ngona dela enu ngonwo cha dodete no cha dodete taneme trova megbe videla ekema edit efia benye mepo uno taneme jole fma kola ma va fi lekoyone ma va jemele fi fine meleyi tepe yo jebe ma konyo ekpo de video edidi wu page me ne tawaga twazi asi ekema ege din wa va sodeji wa gedin wa sodeji elego me sinam de wa gedin wa sodeji mano he wa gedin ya full edit ya mele fafia elego me sine full edit na menye ure ne wa sore ta fifi lai me va jemele fie kema me gava jodeji me ga dibe ma kona de ko chade me dibe ma chote pede fugbe ekpede ta ne me zi asi jikola e save na me ma ta fila ma gava chofi ko fugbe kema me cho ndu si pakpaji ko fugbe kema me ide layer ne me va layer la ma va di nyo video de le convert me e fiabe me kona de subscribe fe no awe he you subscribe button we he play green effect o fete sigbe me no change ma amasia me ne no ava o YouTube amasia me ne na mama de no to honami mi ato mi to honami mi mama no to ho mi ato no to honami ekpada de kema me zi asideji ekema thank you we ma ekpade ma fu ekpo wachi wa he va fi wa he ne ajodeji ko je chofi fugbe ekpere je chofi fugbe azifi kema echo mia nudu supaji awo ejovo ema wa save ne save vola wa va fi je eva fi share ema e save video to gallery eziji ekema fi wa va select e de sia ne select le fi na no pe echo wo fo pe sesen ekema render na we ekema ekpo video wa ti wa ko dade YouTube ji me bia nkeke fe jogbanwe na we megavo mi ano kamene na de mecho de gboweku na wanya leko ne one of practice one of soro ekema ava mawe esego me one of soro me gbleva iba me do kwa wanya do ya wu mafi va me do chenche manya we ade de mi afete mi le soro
Mega nglobo subscribe ale vevede. Bia keke pe jogbenyo na we.